District Swachh Bharat Mission Gramin Eastern West Khasir District Menin kasi ka armiyotrik nalur ajar pusau kalau pelong ya kejeng rakhi ya ka swachhta hi seva ne kata kejeng rakhi ban pensuthu ke pai ba alur kejeng khuj ya kene program la pelong apa yo markasa hak ban lang video yang motorasan u executive engineer juga PHC Eastern West Khasir District ki officer sarkar ba kamjuru ki pai ba nang shong yo hakani ka sni nalur kejeng kan pensuthu ya ki pai ba ya ka dor jang kejeng la khuj na yo ri ke pram kejeng ruai kini syarat berkemjuru kisket ke berpenskutu iki pai ba wa omde ban berat plastik pathar berkemjuru komno masumar khu ya kamai mariang anaknya ki snam ki por lese katak kejingi kai jongki kimi ki pa bat ki longshwa ki manshwa ki jongi lese ka la kham jano ne kham tulot akapa ngila banyoi menta haki shnong ki thau ki lenti sengkien jongi ba kim long shu kum haki por ba menor ba kilong ki ba khoi ki ba suba te dei nakatakadaw ba hakari kajongi ru ba knang ban wanra ya ka ban kentiu ya ni ka kot kya bat ka khoi ka suba hot kala penmi da ni commission ma Swachh Bharat Boleh fiwan tek gini hande harus surap. Dan despin saya ban tek gini चाहिए. Ngam don tega despin चाहिए. Bat ngamelin ban wan tek hande harus surap hiya kini. Bat ban fit ka despin ngam don tega pisah. Nada pisno pun ta pitin ti tega despin. Ti haba kun ta ti kon filam ngam don tega pisah ban tek tang despin.
abi ngala shay ka singal wan ra nga fi ka kawai ka dasbin ba fen the kini kinyut bat om dai ban wan the hang ne harur surok ada fi the hang ne harur surok ki breu kin yai lang ti hang ne tifin kin isi ni am ban yai kini lang ti fi ru fi yai hang ne lang ti fi isi ni am ban yu i ba kini kinyut ki dan hang ne ki jabo i jaban ki dan hang ne fi isi am ti ngin wan ra ngala shay ka dasbin fi ba ngan wan pen thi fi ba fen bread kini kinyut pen melin ban bread fi ha ka dasbin ni sa wan ra ngala shay ko ti wan tang le shu Ikaw pentit kat dustbin. Ang balik hiwan tak biang kini kinyut hang ni harus surok. Ngal ang MF himanin nga sawan ra mangal kini kinyut akan ni kada seben ban tente kini kinyut. Ta balik hiwan tak biang kini. Ngamut dah pisau kai kan ngam itiknat ya kiban pentit sisa. Ngal ang MF himanin tu shani ang abangan han kin wan ra kan ni kada seben ban tente deki. Tu shiman ta kang ni kada seben pen melen ade man beradi kini kinyut ha kan ni kada seben om te hang ni halenti hasingkin. Blay ekong kajing ay jing kai di ba kila ay nga minta kasni kalalong kaba kodor naga benta jonga bat ngan pembeli na adu minta kasni bangan blay kinyut ha ka dustbin. Ti haba kun ta kang kila situ mangim de ban beradi kinyut hang ni harus surok. Ti fi de ban pembeli na de ban beradi kini kinyut ha ka dustbin. Fi de ru ban melin ban pat ilang barok ki badan basa lang hang ni wat fi de ban beradi begini kita dustbin siapa begini kendra siapa dustbin happy beradi kini kendra Ni jublin te ban ber ha ba ni lesson sulu. Apa tang dang subi ro kan tang ni ba fi da I hang rem dan I hang ni ki dustbin. Rem dan hang ni hang kai ki dustbin fi da man ra ai shi ni. Ban ber shi ni fi la melin haying da ni hi ni. Ti ba haying bila khoi pisa da kan ni ya ka ai te bali pada kamaring pat pen jabo kum ni. Bil kalau saya kunta pan pen ya ka ying pat pen khoi ya ka mari pat fi pen jabo hadukan dengan ni. Ada fi don ka dustbin kila pan wan ra shi kini. Man ber ka jaka ba fi dan ka jaka berjang fi ka dustbin nan ni ka. Sega kila ban ke ya ti ka thlu away but bisa berarti kini dustbin. Maaf kang lumlin so na dumata sini. But yaki jabo I plastik habang yung iya lilting simpilan ng sirok sa kain sa ay cintai. Kulekung kang bakla ai sedang cinta. Hagan ni kasi la pelong de kerja kop nya cycle ni ka cyclotron mat kum juru la penang ye ke jing pen khu ye ke office te kam ba pe ke badan po Eastern West Castle District.